čujem ovu najavu. Ja ću se sada kao Maja Uzelac samo slikati, a ti pojedi ceo kolač. Poslednja kategorija za večeras nosi naziv Pro LGBTIQ javna ličnost godine. Podrška queer zajednici u Srbiji tokom godine je rasla, ali jedina žena koja je uvek bila tu da pruži podršku kroz svoj rad i u ličnom životu je upravo dama koja će nam se pridružiti na bini za koji sekund. Uvijek je njen glas bio tu za sve tokom cijele njene karijere i podržavala je gejeve i lezbijke, angažujući ih u svom kreativnom timu. Tokom prethodne godine svojim spektakularnim koncertom, moramo priznati, neprevaziđenim u čitavom regionu, kao i izjavama, hrabro je podržala loud and queer, odnosno LGBT populaciju, zbog čega je doživljavala i pretnje i napade, nažalost, a zbog svega toga svi su joj zahvalni. Dame i gospodo, Jelena Krleuša. Hvala lepo. Ja mislim da će jednog dana doći vreme kada neću dobiti ovu nagradu i kada se za ovo što ja činim neće dodeljivati nagrade, to će biti normalna stvar. Jako mi je žao, ja uvek moram malo da uozbiljim situaciju, što je sve nekako underground u ovom momentu i nadam se da ćemo dogodine biti pred širokim auditorijumom sa svim medijima, sa mnogo javnih ličnosti koji će javno, jasno i glasno podržati sve ljude u Srbiji. Hvala vam lepo.